Mboti kay Punjas celebrating 90 years na mnito kan derby ngarabi sa muding taki na mboti kay Punjas celebrating 90 years na talo na sa viwa lebe sa may kay na bay and render baki na pambulti na biki munike sar no ikanda kau ni sar live cuma yan na buang ibuna ni kuwa and bibu no keda sar ni ndolo wala sibul mekina kinda baki munike tal cikan na ya wo kolabor takin ya woni non daru be render baki wali tu akina ni lamo da na buku ni ndo na ngarabi tabi na buku ni taka siya man may na puno niyan rabongin na bongi pinaka inday siya na anda to bengo rivale pagkasama takot be kasi rapa men na vaka na bongi ni kuwa yan na panu inu iken na pakambula bikim ni katalangan na wekanda kau ninda patapol me puno tani panu ni pinaka tenen na bongi pinaka inday nanduangan na ya wakula o karo ta kitunga bikin darume ya wotunga ni nanda ruben ndre ba kitunga wali tunga kina ni wadan ndre mai ndre ya ni biwali mai biwali ani talo tanga mai ngai imbet tanga me na comment section na buno da pa na da mundo ke na buno do siya matong may kinin ng buwang ibinang ni kuwa na pambulti ni Berto nilang lawa karto ando patapuli mayan na lo ni korba turang minada magi korlo may biti dong bulu binaka pa ni binago ni kinin ng buwang ibinang ni kuwa be kim ni kitalangan na wekanda ni siya mabuli may na korkoro ke na be ni na bitun ta ni tao ni kina dolo kita ba kim ni kital chukan na nyewo kolabor ta kinam boti kay Punjas celebrating 90 years maro ta kichigo ne ka Dios nga bulu ni ang baki inon to vinga rabi na nanda banua na kamba ni totoka ngoka na Punjas pambuti ni bugo bekenda tal tak sarba gelebo na to vinga rabi chiko na nanda banua na kamba ni totoka ngoka na Punjas hen na bunga na bika ulibuli na stoa na wiwai na falawa na keke na kena vimatangali karambuli daka maka mangosto kumai na kamba ni totoka ngoka na Punjas arto toko na chiko na bugo ni ken na toko ni chiko na nondaruya wo kolaborta kini talon lasa viwale bisa me kena bener baki mena vimbong kita sal mena moniti wo ke lulu kena pak rumbu kini kuwa kena pak muti ni baya jolesi mata tolu korong gobu oh boleh binaka bina bale buna antoba chikumai baya ratambua rokosti boleh binaka siam teni go kamai Warren Bull Victoria Australia erto ke desar na nonna mati lalo wanu ni binaka tenen na mbongi binaka dindai Matalaki na napambulti ni Virto kaya sarni lalaw ni ulas soba ralulu. Buli binakataong ko nga tabi ni pambinga nabubal kenani. Puatu tabui may tabua. Paano ni binautin ni ulas soba ralulu Virto talaga na ilalawan ni tading kung buli binaka tipol pinapalevo na pagkaliledi chikin alaman ni JE637. Pinrebatik si tungang gokan na hometown Texas na Sin Road. Napalib sar na untuk wativan ini binaka ni en buang binaka ni kuwa Berto ni lalawan ni tambua marawa bulu binaka sapali tabui bulu binaka amori lalo kumadwata bulu siya matokan ningo kay bitan ramay lambasa pedra rambitu may nayatuku kangangor to siya matok may kina India tango pambulo tingo kami na Golden Heights si Nonda pano ni binaka ni na pibubalik kay sar napalib na siya matok may pano ni binaka ni Wei India tango na wale muna ando watu kumai en na buang ibinagan iko. Yan ang nandaru pamultihan ni Vini bola maleka samtin ko kamay lami. Nasar wale muna siya matong may pano ni binagatin. Nandaru buat mandibikin daru donital na may bola tanga Rona Viutini. Rona Viutini ko kasa ando na kanan nando ando mo na pagalebu na verbong ko kanan Robin Dumoni sa kukunin ng Robin Dumoni. Yung ngonelewa dona kana lebu ni nanando pinakatatiko mendau vingo na kedi mo suka mo derbu mendau paka maru tegi derbu teni en nando na italano ase na ndo nganaka eta kabute na lomani do singa sanga indo no ni nakipolyo ngonelo mengo na ngendo nana magital to derbu ni do suka ni bango me suka na kabina takaka mendo sota ki nawitina na maram no reto bal na mero sota nga bango arondo mo ko saranga ando mo sarang tangan ni Enreleo pinabali mo na takataka sa pinabali mo na kinapang butar ito nakakana sa ando na namagito mo kinodarbo na piya kabi kete sara mendo lo siya takino na ngonelewa yung ngonelewa rowa pakawati rosa tutunga rosa tabulinga may nakoro dadawiri bol tungo tangan na buguna ng andyan ni lay redo ko na ngonelewa ni mati sara pagaliw ng gitopan sama ni kakunin na natalita ka na muy ni na gitopan ng ngonelewa sa may nanumo sa Roderbo go mesautina. Yan ang kanandone ka bisiko na Roderbo sa iya sa main wo nautina.
Oh, good afternoon, Habi. Welcome home. I want to tell you a good news. Sabi, tuko na ko maramana turang na uting ko tuko na ko na tuko muta kata-kata kay tuko rong winak. Kuko na winak kata merong oda na uting. Isa na uting ko nada ba. Nada ba ni bituko na. Isa na uting ko. Au sa kuni takitiko. Au sa kuni tiko sa arto ngingiri sarang amin ka. Orto main na palimbula. Arto tuko na ni sambuketi tiko na nangipanga ngay kinda dalo otangan yang kita main kinda dalo. Sambuketi to mada ba? Sir ni bo ngonelewa. Awa no wati ngome ko sar ni se tuko na good news kun se tuko ni berto na boni family. Kenter mender se kilato nga mataka. Ik mo li confirm ta me sambuketi din tiko se senga. Ko sa yetel chiko ngonelewa binar tuta. Me li confirm ta me na puno ya ta me kinana ngiri. Yang buketi din tiko se senga. Apa sir ningo ko turang na utina. Oi. Orto mina klinik sangkir mai. Ya sir na ngonelewa senga. Gua kasi nerto mina klinik. Gua orto mina FEA. Hah? Otangan FEA ngiri mai. Ya sir ngonelewa iya orto ngiri mai. Orto tukun mebio ni sa 1 month overdue. Yang gua kana orto ngiri orto na taban libeli orto tukun ni sa 1 month overdue chiko. Na orto bili ba. Ko na kay pagkapakan tiyo mbeka mo kwento ngiri tung menakan liba nanangay ngiri tingon nelew may go kasaya nga mo kaya nimbolo binakan ko kambe ko Mrs. Merani sumute ngon nelew ko kaya nimbolo binakan ko Mrs. Merani ko sa Mrs. Merani kimni sa 1 month overdue kono 1 month overdue sa litu ko ni be nortuta inawating ko sa 1 month overdue or to sa ngiri may or to may na FA ay soro na ngutin uy or to na FA ngiri may yo wati na be ember tal to nga paglilay sige ni kilabang to ko na FA na arto nanum to na uti na FA tilango ko to daga kanibasu de sama ni ngole sereno uti na kena singa taraba tama ni mamarule boka first bus matakli la indo dala ta chiko uti na basya sa donya uti na matini ngone mesa bondoka mesa ngole na FA militar rong nangiri ya daka mai na marama na uti na ngole no ko salinta bito ko bango ko no nangay ngole ngene sa bodu ko saro ko na account matar to na ngonelew ndambe to ka na FA bu kita talor to na resa ving karabito to na ifin sa tambol to ni bod en punor to dam to tabi nga bango kon naturango sa iser no ka be to na ngoneler to ving karabito hey do bulo binak last night I think one of you called my wife and informed her that she's 1 month overdue iser mo interview to na ngoneler ving karabito na ifi iyo sir you are 1 month overdue. Kim ni sa 1 month overdue chiko. Isar mo darbo tama ni kinadal. Ha? Oyo sa 1 month overdue tu. Yo, kim ni sa you are 1 month overdue. Isar no darbo. Ya? Ita ka tumala ba? Ka nakito siya nga nibikilang ko reno kung nangonela job tunefi. Kito siya nga nibikilang ko raka kito daka kito binakata mo susumi may. Ha? Makit mo susumi yan. Iyo, mo susumi ke siya nga. Saya no konelio na efficacia nga sana musu na nomu. Sir mo tangan. Ha? Musu na sa sana musu na nomu. Kasar konelio sana musu na nomu. Sir no tangan. Mesana kita ketumata ba? Tapi nunggu nani tunai bali. Sir no to na FA. Ito singa ni pikilang gori. Ngay baka nga taga wana kanral. Kira-kira ni sa ngiri nandun na puno pa nga diyo taga pinaka baka matatan na itugu-tugu ni kawe ngirita kaya baka suman hindi ko mamin ang ngiri hindi ko mapakatoda ko mandana kaya pinaka itimitugu ni may kun itugu ni nga may na 1 month overdue o sana numutun di sa bukid na pinakatan na verbongo kina kukunan na pinakatan na ngunelyongo kangunelyo siya nga ni sarungo sa ng ngiri orto nga may na-fear to nga ngiringan orto tugunan ni mbolo binaka Miss Merani o mbolo binaka yo man to bodu sebat 1 month to bodu to nga Miss Merani sa ambil so bona telefoni siya nga taling gabi ronga to bodu kana pun talno ni kwan na marra mangirti may na FA kana kay ronga ta kana 1 month to bodu kala sa ko bodu ngo amar ki na marra na watin to kana turang na watin to sama ni ngono nga ngolengan na watin ay sereno ka isa sa 1 month to bodu na nangipanga sa taman mamarule utarin nortuta terus ando taro sangkir morto ng klinika sa rongonelo siya nga ko korto ni FA norto tangay virtel tu ken singa tarap ngali kata-kata tu matan to ni FA ngali bodu na katuba atun tempo to ni FA kimni sa 1 month overdue sana no matelo tangan do kwatel sa 1 month overdue chugo
E pa mun bulter vi kimni kete sarna kado ni sama cikumai en buang ipi nangani kuwa en buang ipi nangani kuwa be ini ma aliposo ser katara menga ina nim ngakina na timini Victory Protective Services yang cinggo kan government data pinabale muna sama cikumai tini wamen rombolo binaka mote kandario nga iyo pinabale muna sama cikumai na buang ipi nangani kuwa kandala wala tumingo ko mote kandala Pano ni vinaka tayo na bagi na ni kuwa na bikim ni kaya sarang kada ni siya machingumay. Koko na nakata-kata ng turango kang kay wado kan na ngano to table ng dali bingara berto tukun baik sawan man na wadiu. Ya talang turango. Meta katuwa ba? Ito klanga kim ni sawan man na wadiu sa iner to ng dali bingara bi. Iku mo sa sumi kasi nga sana muso na nom sana nom talo dorbongo. De sana muso na non. Kasi sana muso na non sana kita katuwa ba? Sinimber norto ng onelo. Ngayon pangatakan ni binawati mo na kanral. Faz set mana brother ser katara mga buting aberto na CBS civil team e fun futi kami tangi catch panu ni vinaka tani na bogi ni kuan bibuno kaya sa ni warong to mekina na buati ki punda celebrating 90 years na talo na sa nabi wala nabi sa mekina pa ini derba kina munito kan dan bingar bisa munding taki na mga talo na buti na bongi tali monichi marochi na bula